алейкум, урметли телесерчилер. Бүгін июльнің 10 эфирде хаберлер вақты. Студияда мен Алиме Кайбулаева жалшам. Үшімдікі саатқа бөле малуматмен таныш етеміз. Башқұртстан Жұмхуриетінің башы Рустем Хамитов Қарасу базарыны зиярет етті. Оның кетшатында Шерин Кешафы ile мерақланды. Регионал авточерчевесінде Девле Думаме бұсы Руслан Балбек Қырым сәкенлерінің қабыл етті ве оларының меселелері ile мерақланды. Субет кетшатында меселе чезілмесі бойынша теклифлеріні берді. Кефе машина елінің тұқынты меселесі бойле вазиет насыл қиыншылықларға кетіре. Қырымда яңы спорт чештін Кешаф еті ялы регбисі бойынша ярыш сақ шайырында олып кечті. Бұл ведігер малумат біздің яйнымызда. Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов, Башқортостан Жұмхуриетінің башы Рустем Хамитовнен берабер присягая России, Башқортостан и Крым в панораме веков адлы умумрусе илми амели конференцияда иштирак еттілер. Конференция Қарасу базарда кечті. Жұмхуриетлерінің елбашчылары район медениет евына Бақча или орта тәсіл мектебіні зиярет етіп, фестивальның ачылуында иштирак еттілер. Тәфсилатлары ile мұхбиріміз Султания Истакаева. Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов селямлашу сөзінен чықышта болунарақ бірінші невбетте Башқұртстан акимиетіне ярдым еткенлері ве Қарасу базар районында иш актив суретте алып барылғаны үшін тешекірлер білдірді. Хатырлатамыз, Башқұртстан Жұмхуриеті Қарасу базар районының кураторы сайыла. Сегодня знаковое событие. Наши друзья и партнеры, постоянные, причем и надежные партнеры, сегодня в Белогорском районе принимают участие в этом замечательном фестивале. И Рустем Закиевич правильно отметил, что говорить о делах Башкортостана в Республике Крым и конкретно уже в Белогорском районе нет необходимости, потому что эти дела говорят сами за себя. И мы сегодня чувствуем надежное плечо наших партнеров. Рустем Закиевич, огромное спасибо и за, в общем, нашу совместную работу, и за ту деятельность, которую ведет Башкортостан в Белогорском районе. Ознев бетінде Башқұртстан Жұмхуриетінің башы Рустем Хамитов сонки 3 ел девамында семерелі иш бежерілгенini қайдетті. Мектеплер, балабақчалар ве медениет еві тәртіпке кетірілді. Башқұртстан башы әмді ишандырды ки бұл иш кележекте де девам етежек. Дороги мы видим, как стремительно меняется в лучшую сторону облик района и Крыма. И, конечно же, эти изменения неостановимы. И с особенно теплыми чувствами мы находимся в эти дни здесь, на гостеприимной крымской земле, потому что приехали к вам, надежным партнерам и добрым друзьям. Конференция кетишатында тарихи илимлер намзеті Рамиль Рахимов 1812-1814 сенелерінен бағылы марузанен чықышта болынды. О қайдетті ки о деверге айт олған таажиплі бір шей. Бұл Русия ордусында чоқ милли атлы аскерлер иштирак еткенідір. Оларның арасында башқұртлар, калмыклер ве қырым татарлар олған еді. Сразу скажу, что в период наполеоновских войн в русской армии находилось 20 башкирских, 3 калмыцких, 4 крымско-татарских, 2 мещерякских и 2 тептярских конных полка. Это 31 полк, примерно 17 тысяч человек национальной конницы. В полках башкирских начальниками были офицеры армейской кавалерии, а в крымско-татарских командиры были из местной знати. Конференциядан сон Жұмхуриет елбашчылары бір sıra ичтимаи объектлеріні зиярет етіп, яныдан тәртіп ету жеряныны музакире еттілер. Бұл жерянлар Башқұртстан Жұмхуриеті айырған малие ярдымынен бежеріле. Сонра Сергей Аксенов ве Рустем Хамитов фестивальның ачылуында иштирак еттілер. Башқұртстан Жұмхуриетінің медениет назиры Амина Шафикова білдірді ки, Қарасу базар районының байрам мерасимінде Башқұртстанның халк коллективлері иштирак етелер. Емде башқыр халқыны Қырым татарлар или айрылмас достық бағлағаныны қайдетті. Близка, очень много схожего между нашими народами, и это, наверное, благодаря тому, что все-таки есть родные корни, общие корни, которые с каждым годом становятся все крепче. И я знаю, что белогорским жителям, крымским татарам очень нравится наше искусство, и оно понятно также им, как и нам понятно искусство крымских татар. Қырым Жұмхуриеті медениет назирының муавины Исмет Заатовның фікірінже бойле ишбірлік регионларымызның күчіні ве имканларыны құветлештіре. Әр сене Қарасу базарда бұл типте фестивалер, конференциялар кечірілежек. Ve Kırım'dan zaten davet ettiler bugün. Kırım'dan artistler festivallerge
катылacaklar. Gelecek sene inşallah Ufa'da geçecek festivalleri ve Dünya Folkloriyadası'nda geçecek. Башкортстанда iştirak edecekler bizning Kırım artistlerimiz. Bundan da gayrı yarmalık çalıştı. Bu yerde Qarasubazar rayonunun irişmeleri ve mahsulatları takdim edildi. Böyle tedbirinin maksadı tek iktisadiyetni ve subyektlerinin biznesini inkişaf etmek değildi. Hem de medeniyet ve ilmi sahanı ilerletuvdur. Sultaniye Istakayeva, Edem İsmailov, Millet için. Ялтада чоқ квартиралы мескен evni экі идаре етув шirket қызмет ете. Ахмеджет районында есе чоқ балалы ана топрақ дамартасыны алып оламай. Чүнки чықарылған қарарда хата қачырылған. Бөле меселелер иле Қырым сәкенлері Русия Федерация Девлет Думасының мебусына мұражат еттілер. Қабул регионал авточерчевесінде өткерілді. Ватандашларымыз да насыл меселелер иле мебусының қабулына келділер. Ve оларның суаллері чезілежек ме, yok ма? Бұқтан не беті келев қамызда. Наталья Ковецка Ахмеджет кечерілген қабыл өтівге Ялтадан келді. Оның суали чоқ квартиралы ев эки идаре етув шirket иле хызмет етілі выдыр. Оларның Газпро қасапасында ерлешкен евнің хызметлеріні эвелері комбинат благоустройства Газпро адлы шirket көстереді. Амма бұ шirket сабық модернің керче колмаған малюматына көре қапалды. Бұндан сон бұ евде яшаған сәкенлерінің разылығыны алмайып, бұ модер яны шirket иле анлашма имзалады ве өзін оның башлығы деп тайын етті. Ось мақсадларына иришмек үшін обу евде яшамаған сәкенлерінің сақты имзаларыны құланды. Ев сәкенлері прокуратураға шер мемориетіне мұражат етілер, ама оларының суали шынды де ачық қала. Мебусның қабул етуіне лицензия инспекциясы бөлігінің мудиры да келді. О, бұ вазиет ақта білем дей. Инспекции были выявлены явные нарушения при проведении общего собрания и по оформлению этого общего собрания. То есть протокол неверно, уведомление неправильно. То есть все, о чем говорят люди, да, все это подтверждается вашей проверкой. Своевременно был направлен ответ заявителям. В свою очередь, в настоящий момент инспекция подготовила исковое заявление в суд о признании или по факту непризнания правомерности этого проведения общего собрания. Прокуратура хаве мемориетке мұражат еткен сон бұй дарелер жинайы иш қозғатмаға рет еттілер. На основании это обращение мы уже и по незаконному отказу возбуждению уголовного дела по поводу привлечения к ответственности правоохранителей, сотрудников прокуратуры отдельно тоже направим депутатское обращение. Ялта шер сәкенлерінің суалыны мебус ось шахси незаретіне алды. Энді эпсі әрекетлерінің қанлығы түшкерележек. Бұндан ғайры қабул етуге чоқ балалы ана Зинура Сейджилилова келді. Оны Ахмеджет районының Сарайлы Қият қасабасында топырақда мартасы берілді, ама қарарда хата қачырылған. Қабул девамында қадынға оның меселесі чезілгені ақта хабер еттілер, яны қарарны Зинура ханым тамым шу ерде алды. Раз вы уже записались в очередной раз, поэтому мы решили уже о добром решении, то есть о позитивном результате объявить вам сегодня, и вручить распоряжение в руки. Да, чтобы, иншаллах, там большой добротный дом был, так что вас поздравляю. Харлоусон. Мебусқа 19 ватандашымыз müracaat еттілер. Оларның суалері мүлкиет ве топрақ хақта едділер. Хатырлатамыз, мебус ось қабул етівіні ай регионал авточерчевесінде өткере. Нариман Тарсинова, Асан Зевадинов, Millet үшін. Кефе ве Приморск yollarında кенеде тықынтылар, ерлі сәкенлер вершер мұсафірлері сатыларнен тықынтыларда тұрмаға мечбурлар. Шымды бұл меселене заретте болуна, ишлер насыл дережеде алып барылған ақта бізімлев қамызда сейр етіңіз. Кефеден Приморский қасабасына барып етмек үшін тахменен 1 саат вақыт керек olur, ама қайтқанда бұл yol 1,5-2 саатны тешкіл етер. 2016 сене араба yolu тамир етілген адам. Yol ишаретлері ғайрыдан тікленілді. Бүгін yol ұртысы кереклі вазиетте. Қойылған ишаретлерге ве нақлие назырлығы еле бежірілген ішке бақмадан, бүгін пиеделер ве айдавчылар арасында зидетлер бар. Бүгін yolның бұдам артасында Қырым Жұмхуриет нақлие назырлығы ве Қырымның араба yollar қызметін бекелері инспекция кечірділер. Было принято решение главой республики о том, что необходимо решить вопросы транспортной доступности. Была комиссия республиканская по безопасности дорожного движения, где этот пункт тоже был отмечен. И в конце концов Минтранс и ГИБДД подписали протокол о совместном деятельности
с установкой барьерного ограждения на этих участках. На сегодняшний день подрядчик ИТС «Крым» заканчивает свои работы. Тамир ишлеріне 370 миллион рубледен зияде пара масраф етілді. Ишлер башлагандан берле мында 4 пияделер кечті. Ve 1430 метр uzunlukta барьер yerleştirildi. Прежде всего, это безопасность движения пешеходов, которые отдыхающие. И надо было ограничить остановку, прежде всего, большегрузных машин, которые занимают обочину. Bu ikinci tip regional trasa olğanı sebebindен mesele kergenleşe. Böyle damartada gost boyunca tek 500 metrden son duraklarını yerleştirmek mümkün. Дело в том, что здесь очень много получается, большой поток людей, которые переходят. И это связано даже не только, может быть, береговым. Немножечко ближе к Феодосии у нас есть там хорошие оборудованные пляжи, которые пользуются спросом. Туда люди приезжают. И большие микрорайоны выходят, понимаете, пешеходные переходы нерегулируемые. И бы каким-то образом сделать регулируемыми, то есть поставить светофорные объекты. Тогда было бы проще. Проблема пробки, мне кажется, тогда бы ушла. Bu yol damartasında katnagan araba ayдавчылары çok vaqt turib beklemege mecburlar. Sergey Kerich Aqyar trassası boyunca keti. Ayta ki tıqınıqta yakın bir saat turdu. На пароме простояли больше 12 часов в очереди. В общем, все плохо. А с чем это связано, как вы думаете? А потому что не организовано движение пешеходов. Здесь нужно строить мосты, потому что так и будет все продолжаться. Qorna eli koyunun regional trassası pek haflı. Eğer yol hareket kaydeleri bozulsa kaza olabilir. Yerli sakinler bu meselenin çözülüf yollarını böyle koruyorlar. Вообще, конечно, при таком движении очень опасно. Я думаю, что здесь, наверное, воздушный все-таки переход нужно сделать для того, чтобы дети не страдали. Здесь нужно ограничить еще движение скорости. Особенно или контролировать как-то в вечернее время, потому что вечером проносятся очень с большой скоростью машины. Hatırlatamız, Tavrida adlı federal trassa Kırım Yarımadası'nın yollarını yengilleştirilmek imkan verir. Bu Keriş'ten Aqyargaca geçken yolunun devamlığı tahminen 300 kilometrini teşkil edecek. Planlaştırıla ki federal emniyet taşıgan trassa 2020 senege Tulusa'nın kurulup yekünleyecek. Lile Vejat, Ramazan Alivapov, Millet üçün. 2017 yılının birinci yarısı devamında Kırım Cumhuriyeti'nin büdjetine bergi ve bergi sayılmagan төлевлер yardımının 31,4 milyard ruble koşuldu. Bunun beraber Kırım büdjetine 26 milyard ruble kirsetildi. Belediye birleşmelerge ise 5,5 ziyade milyard ruble kelip koşuldu. Bundan gayrı yarımadamızның federal büdjetinden dotatsiya, subsidiya ve diğer büdjet ara transferler ayrıldılar. Bu haqda matbuat konferensiya çerçevesinde Kırım Maliye Naziri Irina Kivika bildirdi. И мы уже выполнили годовые назначения на 51,6%. То есть, как мы понимаем, это значительно лучше плановых цифр, потому что плановые показатели у нас перевыполнены на 104,7%. И мы на графике показали исполнение бюджетов муниципальных образований. Они у нас перевыполнены на 8,5% и поступило 5,6 миллиардов рублей. И в бюджет Республики Крым поступило 25,8 миллиардов или 104% к плановым показателям. Cumhuriyet Rusya Federatsiyasының erkenna kirsetilgen sonra bюджет artırılığı boyunca becerilgen iş көзге көрінем. Böylelikten Cenübi Federal Okrug subyektleri arasında bu göstergeçler en güzel sayıla. Kaydetmeli ki bu yılı Cumhuriyetimiz memleketinin birinci 15 regionu sayısına kirdi. Bu cedvelge kirsetilgen regionlardan nakliye vastalarının sayıpları bergi bazasına koşuldu. Onun için araba, kater, yaxta, kvadrotsikl ve diğer texnika sayıplarına bergaqta haberdar olacaklar. Böyle haber kağıtlar endi yollanıla. Bergi tölenuvi için berilgen müddet evvelki gibi kaldı. Bu paralar dekabrның birісіне de tölenmek gerek. По этому слайду вы видите рост уплаты. По этому декларированию сумма налога возросла на 135% и практически 300 миллионов мы ждем, 400 миллионов ждем к уплате. Почему цифру я называю больше? Потому что сейчас идут активные камеральные проверки. Делаем для себя определенные выводы и, конечно же, готовим аналитики различные. Там, где видим, что люди все задекларировали и показали эти доходы, мы
другим инспекциям, где этих показателей нет, это приводим в пример. Там, где мы усматриваем, что действительно что-то недоплачено, мы планируем различные механизмы, это легализацию, это контрольные мероприятия, все это происходит. Қырым Жұмхуриетінің нақлия назиры Анатолий Волков ве Жұмхуриетіміздің баш мемары Анна Царева оз істеклері или истифақында ариза яздылар. Бұқта Қырым Акиметінің ресми порталында хабар етілді. Бұнен берабер мәлім олды ки Анатолий Волков оз вазифелеріні августның 4-іне қадар бежережек. Байрам концерті халық ұсталарының сергісі чоқ балылы қоранталар ве берабер девамлы омур кечірген айлелерінің хайрлавлар. Ақмежет шайырында тантаналы суретте қорантай севгі ве садықлық күні қайдетілді. Эсас мерасимлер Гагарина Исраат бақшасында олып кечтілер. Айлелер үшін хайрлавлар ве спорт ярышлар азырланған еді. Бұтыл мұсафірлеріне мерақлы мастер-класслар ве татлылықлар пішірлігі кіба әдеттен тыш конкурслар беклейді. Бұндан ғайры күтлеви пикник тешкіл олынды. Мерасимнің соңында көтке ава топлары ұчырылды. Оларның әрбірінде бірде-бір истеклер yazılı еді. Қатырлатамыз 2008 сенесінден берлі ел біздің мемлекетімізде июльнің 8-інде Умум Русия Қорантай севгі ве садықлық күні қайдетлі. Эльмас севгісі Мурат ве София Алиевлер 60 жылдан берлі бераберлер айленің бақытлы яшайшы нәтижесінде дүнияға 6 бала 18 торун ве 8 торундан торун келді. Айле севгі ве садықлық байрамы черчевесінде оларны Ислам Терек район мемориетінің Қоранта балалар ве генчлер меркезінің векілері ве сой соплар хайырладылар. Умыр арқадашлар әр вақыт бераберлер. Бүгін бөле Қоранталарының сайсы чоқ дегіл. Белки оларның оз сырлары бардыр. Бұақта мұғберіміз Айша Шулакова сорап білді. Мурат ве София Алиевлер енді 60 жылдан берлі берабер өмір кечірелер. Күлер юзлі ве мунис инсанларға баққанда оларның яшына фарқ етмейсін. Бүгін Алиевлер ескі ресімлерді олғаны кібі кенеді яны евлелер. 60 жыл еверісі тойда олғаны кібі қайтарма ойыныны төшейлер. Өмір арқадашлар Алиевлер доқма тарақташ көйінден. Қырымға авдет олынған сон Ислам Терек районында Джумайли көйінде ерлештілер. Өмір девамында çalışып баларны тәрбиеледілер. Оларның 6 баласы 18 торыны ве 8 торындан торыны бар. Айле азалары епісі бір көйде яшайлар. Умумен Қоранта 40 инсандан ибарет. Бүтін сойымызда, қардашлар арасында, анамнан бабамы еркес Тахир Зухра деп айталар. Олар бек татлы мабет яшадылар. Екісі бір-біріні севіп, сайып яшадылар. Бір-біріне үрмет етіп яшадылар. Ана баба бұл біздің байлығымыздыр. Бұл евіміздің ярашығы. Бұл азбара келейік, ана бабамы көріп, біздің қанатландыра ана баба. Ve мен істейім, анам бабам да çok yıllar yaşап, ана ветанымызда bizlerini қуандырсынлар, sevindірсінлер. Мен олара ұзақ өмірлер тілейім. София ханым келечек умур арқадашы ile таныш олғанда 17 yaşında еді. Қоранта бақтының темелі бұл үрмет ве сабырдыр деп сая. 17 yaşına evlendik. O yıldan beri mabet yaşayık bala. 6 tane balamız oldu. Baş göz ettik, okuttuk, elimizden geldiği kadara. Çok şükür. Öyle birbirimizi yamanlık görmedik. Sabırdan neyle öyle yaşadık bugünlereceğiz. Allah'a şükür. Bir kere razıyım. Şimdi Қоранта başı Murat Хarbaba 83 yaşında. O evvelki kıbı öz ömür arkadaşına sevgi ile baka. Birbirimizi beğendik, aldık, öyle de yaşayak. Tatlı mabet. Mabetlik olan yerde her daim bereket oluyor kızım. Balların östürüp değil. Allah Müslümancılık nesinde de. Balların östürüp balalı çağalı olup ev bark edip yerleştirsen ana baba cennetlidir diye. Savabı büyük değil. Алиевлерінің esas байлығы бір-біріне диққатлы мünasebette bulunmaktır. Eğer omur kenede tekrarlansa, olar mutlaka kene bir-birini tapıp evlenir ediler. Deyler omur arkadaşlar. Onların elmas kıbı kavi sevgi tarihi devam ete. Они у нас очень добрые, отзывчивые. И таких бабушку и дедушку больше не найти. Деде, машалла, оқой Құран, дуая варай. Ката бізге незетлі ашлар пішірем. О
Meni seviyor. Ömür arkadaşlarını hayırlamak için soy-sop tanışlardan gayrı degirli musafirler de keldiler. Bu İslam Terek Memuriyeti'nin Balalar, Aile ve Gençler Merkezi'nin ve Cuma Eli Koy Şurası'nın vekilleridir. Ömür arkadaşlarga çiçekler ve bakışlar bağışladılar. Aileyevler ailesi İslam Terek rayonu boyunca nümuneli sayılmakta. Все дети имеют образование, все дети очень хорошо учатся в школе. Эта семья является примером для других семей, как нужно правильно воспитывать детей. Поэтому вот мы сегодня здесь с вами, и мы организовали этот праздник, как бы подготовились к нему, вручили памятный адрес вместе с администрацией нашего Кировского района. Чем больше будет таких людей на нашей земле, тем больше будет добра. Ну и здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего. Bu ömür arkadaşlar baktlı yaşayışının temeli fikirdeşlikten başlana dep sayalar. En mühimi ise ana toprakta ballarını ve torunlarını büyütmektir. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Saq şehrinde birinci sefer yalı regbisi boyunca yarışlar geçtim. Yarışta Ahmedjid, Akyar, Kefe şehirlerinden 5 takım iştirak etti. Turnir şehir memuriyeti ve Kırım Cumhuriyeti'nin Regbi Federasyası yardımıyla ötkerildi. Neticeler nasıl oldu ve kim galip çıktı? Bu vaqtdan ne betikelev hamızda. Yalı regbisi bu uzunca top ile sportif takım oyunu bir takımның oyuncuları topni kollarının bir-birine berip belgilengen yerge yetkizmek kerekler. Klasik regbiden farklı olarak yalı regbisinde araba kapılar yok. Bugün regbi oyununu Saq şehrinde de inkişaf etmege isteyler. Yalıda regbi aveskarları, Memuriyet ve Regbi Federasyası vekilleri toplandı. Aynı olar bu yarışның teşkilatçıları olalar. Şehir Memuriyet başının muavini Şerif Osmanov kaydetti ki, şimdi olar invar regbi inkişafı uğrunda çalışalar. Следующий этап в развитии этого вида спорта – это наша вот договоренность по развитию регби-7. Это уже зеленое поле, на территории города будем развивать этот вид спорта. И еще один из пунктов вот нашей соглашения по развитию этого спорта – это инва-регби. У нас есть команда инвалидов, передвигающихся на колясках, играющих в регби. И вот мы будем сегодня думать, как создать эту команду, сделать сборную Крыма для участия в всероссийских и других соревнованиях. Спортив takımga kol tutmak, herkesge muvaffaqiyet tilemek ve o sevimli takımның oyununu seyretmek için Rusya Federasyası Prezidenti ogında teşkil olungan Milletler Ara Münasebetler boyunca şuranın azası İnkişaf Cemaat Teşkilatının Prezidenti Eskender Bilalov da keldi. Men sport inkişafına daima kol tutmağa hazırım dep kaydetti o. Получил очень большое удовольствие. И особенно от команды КПУ. Это близкая нам команда. И в эту игру, в этот спорт только занимаются очень серьезные ребята, здоровые, крепкие. Пусть это будет борьба, пусть это будет регби, пусть это будет футбол. Я поддерживаю те ребята, наша молодежь, которые занимаются спортом. Мы уже знаем, что 100% эти ребята пойдут по хорошей, по правильной жизненной дороге. Miraklы oyun 15 maç belgisiz sayda yıkılıvlar, tırışuvlar ve ıntıluvlar. Nihayet galibi. Kefe şehrinde Mori adlı regbi takımı galibi kazanıp kubokni elde etti. Buna bakmadan yutkızgan takımlarda yaxşı oynaydılar. Baştavlar hatta ogdeydiler. Mustafa Settarov kaydetti ki bu oyunda en mühim hususiyet bu çıdamlıktır. Пляжный регби – своеобразный вид регби, так скажем, потому что здесь очень сложно играть. Вроде тайм маленький, время мало, но выносливости не хватает на весь тайм. Получается очень часто замены. КМПУ takımның da bir iştirakçısı Limar Tatarov tarif etti ki, onlarның takımı endi Ukraynada ve Rusya'da çok yarışlarda iştirak etti. Sportçı itiraf etti ki, onun için yeşil meydanda oynamak kolayca. Главная задача нашей игры не травмироваться, а в основном положить как можно больше попыток. Сложность игры в том, что здесь нельзя передавать пас вперед. В этом сложность и преимущество того, что сопротивление песка очень тяжело бегать. Легче обычное регби, пляжное здесь меньше времени и меньше поля. В этом преимущество. Yalı regbisi yarmadada en rağbetli kazanı Başlay Regbi Federasyasının reisi Vilor Misitski kaydetti ki, bu spor çeşitli Kırımның hepsi şehirlerinden keşaf etkenini ister edi. Охватываем новый, будем говорить, регион.
И очень хочется, что вместе с руководством города Саки мы сделаем здесь также регбийный центр. Будем играть и пляжное регби, и в регби. Игроков просматриваем. И как этап подготовки, потому что в среду команда сборной Республики Крым по пляжному регби выезжает в город Казань для участия в финальных соревнованиях всероссийских, где будет представлять Республика Крым. Бу hafta devamında Kırımның жыйма takımı Kazan şehrine regbi boyunca Umumrusiya turnirine yol alacak ve anda yarımadanı takdim edecek. Biz Kırım takımına yaxşı oyun ve yengil galibiyet dileymiz. Halime Kaybulayeva, Muhammed Nisturov, Millet üçün. Dilaver Seydaliyev ve Ridvan Osmanov Rusiya talebeleri yazlıq Spartakiadasının tunç mükafatlarını elde ettiler. Keçken rahatlıq günleri Rostov-na-Donu şehrinde Rusiya talebeler 8. yazlıq Spartakiadası çerçevesinde Yunan-Roma güreşi boyunca final yarışlar yekunlendi. Bu yarışlarda yarımadanı takdim etmek hakkı iki sportçıga, Sudaklı Dilaver Seydaliyevge ve Bahçesaraylı Ridvan Osmanovga berildi. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21:30'da ise Neriman Tarsinova Gelecek Haberler informasyon programmasında yangi yüz bergen vakayalardan tanış edecek. Biz ile olunuz, görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.